Tubahe kaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Kuri tariki ya 14 Nyakanga 2025 ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'ibicu byari byiganje kuva ku masaha y'amitondo kugera ku masaha yo ku gicamunsi, ndetse ibicu bikaba byatanze imvura mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, cyane cyane iby'amajyaruguru intara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, Gatsibo na Kayonza, ndetse no mu bice byinshi by'intara y'Amajyaruguru n'intara y'Uburengerazuba. Turakomeza guteganya ko n'ubundi ku munsi w'ejo ibicu bizaba byiganje. Duhereye ku bipimo by'ubushyuhe, ejo ku itariki ya 15 igipimo cy'ubushyuhe ku masaha ya mitondo kizaba kiri hagati ya -12 ndetse na -18. Nk'uko tumaze kubimenyera, akarere ka Nyabihu niko karere kaba gateganijwemo igipimo cy'ubushyuhe gito ugereranyije n'utundi turere tw'igihugu, ndetse ku munsi w'ejo igipimo cy'ubushyuhe kikazajya kuri -12, igihe Kigali hateganijwe -18. Hari ibice by'igihugu biteganijwemo imvura nke ku masaha ya mitondo. Ibyo bice akaba ari ibice by'intara y'Iburengerazuba ndetse no mu turere twa Burera na Musanze na Nyaruguru ndetse na Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo, Burera na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, igihe ahandi hasigaye mu gihugu hazarangwa n'ibicu bizaba byiganje. Ku masaha yo ku gicamunsi turakomeza guteganya imvura nke, ndetse iyi mvura nke iteganijwe mu turere tw'igihugu twose, ariko mu bice byaho bigiye bitandukanye. Kuvuga ko akarere gashobora kubona imvura mu bice byaho bimwe na bimwe, atari ukuvuga akarere kose. Igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -27 ku masaha yo ku gicamunsi. Akarere ka Nyagatare niko karere kazabona igipimo cy'ubushyuhe kiruta ahandi ugereranyije n'utundi turere tw'igihugu. Ahasigaye igipimo cy'ubushyuhe kizakira hagati ya -21 ndetse na -26. Umuyaga uzaba ari umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya 3 ndetse n'6 ku isegonda. Ahanini rero uzaturuka mu majyepfo y'Iburasirazuba werekeza mu bindi bice by'igihugu. Turateganya yuko nk'uko twabibabwiye ku munsi w'ejo tuzabona imvura nke, ndetse no ku munsi w'ejo bundi ku itariki ya 16 turakomeza guteganya imvura nke mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Iyi mvura rero irimo kugwa muri iyi minsi irimo iraturuka ahanini ku isangano ry'umuyaga utwegereye iherereye mu bice bya Kongo ariko byegera u Rwanda. Uyu muyaga rero urahura uva Iburasirazuba bwa Afurika ndetse n'uva mu Burengerazuba bwa Afurika, irahura bigatuma tugira uherwa umwuka uhehereye. Dusoze tubabwira yuko izuba rizarasa saa 12:02 za mu gitondo, renga saa 12:10 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubararikira iryo ku munsi w'ejo, tunabifuriza kugira ijoro ryiza.